I take this opportunity to welcome the dignitaries present here and mainly my reporter friends. तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि नमस्कार. My father, Mr. Datta Damodar Naik, who is the chairman of our business house, who is also a Konkani writer, Sahitya Academy Award winner, is turning 70 on 30th December 2024. On behalf of our family and the entire management of KD Naik Group, I wish him good health and best of luck. On this occasion, he proposes and he wishes to, and we have already started the process, it's already done. We have formed a trust in the name of Fountainhead Trust, ज्याचो chairman Professor Bhaskar Naik, and the other trustees are, in addition to myself, Dr. Sushila Sawant Mendis, Bab Vijay Hede, and Bab Prashant Naik. Ye Fountainhead Trust will be entirely supported by our family-owned businesses like Mrs. Kashnath Damodar Naik, Commonwealth Developers Private Limited, and our other various companies. Now, on this occasion, my father, through this trust, he has declared a donation of 1 crore to Konkani Bhasha Mandal. आता तुमकां हांव ही नोट सर्क्युलेट करतलो. द डिटेल्स आर put here, पूण थोडे ब्रीफिंग हांव तुमकां दिता. 1 कोटी रुपया आमी कोंकणी भाशा मंडळाक दिला. My father has donated 1 crore through Fountainhead Trust. तातले 50 लाख as per his wish ताणें तांकां सांगला की as corpus दवरपाचो in the form of FD, ज्याचो interest in the range of 4 लाख रुपया येतलो वर्सा. तो यूज करपाचो for various scholarships. Various programs, activities. Yeah, activities like मेळावो, सगळे मेळावे, XYZ, ते सगळे डिटेल्स हाचेर बरयल्ले आसात. उरिल्ले 50 लाख ही proposes that जे पळय renowned कोंकणी रायटर्स आसा, ज्यांनी बऱ्यो बऱ्यो कथा बरयल्या, ताचेर तांणी सिलेक्ट करून ताचेर तांणी टेलिफिल्म्स करपाचे. सो एक ही प्रपोजीस की 8 टेलिफिल्म्स जावच्यो ज्यो गोंयच्या हिस्ट्रीन उरतल्यो. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट. आनी एक म्हणल्यार थ्रू दिस चॅरिटेबल ट्रस्ट which corpus is 5 crore. एक कोटी झाले, त्या भायर 5 कोटीतले. We plan to form a corpus of another 5 crore. So, 1 koti he has already donated to Konkani Bhasha Mandal. And in addition to this, over a period of few years, we plan to build a corpus of 5 crores. So, our chairman, Bhaskar Naik, will now put the details here. From that corpus, we will be giving scholarships basically of various types. The scholarships could be purely on the basis of merit. Scholarships could be on the basis of merit cum means, depending upon the children's, भुरग्याचे रिक्वायरमेंट प्रमाणे ज्या भुरग्याक फुडें शिक्षण घेवप कठीण जाता तांकां एक सपोर्टिंग which will happen basically from that trust money. Thank you. बेसिक कोंकणी भाषा मंडळाक आमी सांगला, वी हॅव टोल्ड दॅट अल्टरनेटिव्ह इयर चित्रांगी महिला मेळावो करचो आनी एक सामाजीक परिशद करची ऑन अ प्रोग्रेसिव्ह थीम. In addition, they should organize a one-day workshop on the literature of past or present Konkani writers. They should document those experiences of those sections of society who cannot write. For example, तारवटी समाज आमचो
तांचे हे येवनात अनुभव किंवा रेंदेर खारवी तांचे शब्दांकन करचें डॉक्युमेंट ताजेर पुस्तक काडचें त्या भायर बरी एक टेलिफिल्म चिरागान सांगलेंच एक 8 टेलिफिल्म करचे त्या भायर राष्ट्रभाषा हिंदीच्यो आनी टिळक विद्यापिठाच्यो ज्यो पळय शो हिंदी संस्कृत गणित हाच्यो परीक्षा आसा तश्यो कोंकणीच्यो परीक्षा ऑर्गनायज करच्यो बालबोधिनी प्रवेश प्रबोध प्रवीण आनी पंडित ताका गव्हर्मेंट रिकॉग्निशन घेवचें तातूंतल्यान एम्प्लॉयमेंटूय जातलो एक प्रोग्राम मेळटलो नव्या ब्युरोक्रेटाक ते मॅन्डेटरी करचें अशें कांय स्कीम जी भास्कर आसतलो मागीर कांय लोकांचे आमी एज्युकेशन क्षेत्रांतले आसा आमी हें घेतले आनी ती कोंकणी भाशा मंडळ करतात आनी एग्री केलें तश्यो कार्यावळी आमी हाजे पयलीं गोमंत विद्यानिकेतनाक 1 कोटी दिला समाज सेवा संघाक 25 लाख दिल्या वेगवेगळे कॉजा खातीर आमी दितात भुरग्यांक आमी हें करतात शिश्यवृत्ती दितात आनी तें चालू आसा आमी चेंबरा तर्फे म्हज्या आज्याच्या नांवान बेस्ट एंटरप्रिनर म्हणून अवॉर्ड दवरता जो अनिल खंवट्याक मेळ्ळो सुरेश कार्याक मेळ्ळो ग्लॅन साल्दानाक मेळ्ळो साल्दानाक ग्लॅन वेगवेगळ्या एंटरप्रिनरांक आमी लेक्चर दवरतात तें एप्रिलांत जातलें कळ्ळें कार्यावळी आमी दवरतात चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाकय आमी स्पॉन्सरशीप दिली बरे कॉजा खातीर प्रोग्रेसीव सेक्युलर कॉजा खातीर आमी सदांच आमचो ग्रूप सपोर्ट करता There is a dearth of this. There are a lot of workers in Konkani, excellent workers. Manpower there is no issue, but funds are required. And government hardly supports. And you can't depend on government. If you see the history of America or this other countries, European countries, the businessman supports universities, art galleries, museums. It's a social movement. It's very important. So apart from statutory obligations of corporate social responsibility, this is a voluntary initiative of giving as much as 6 crore. It's a big amount. We are a small and medium enterprise. We are not a big, still we have spared 1 crore for Konkani Bhasha and 5 crore, which will be judiciously, without any interference, the committee will decide whom to give. And the education is the need of society. सर इतले तुम्ही हे दवरला का अमाउंट न्ही सारखे मनापासून दिता कोंकणी वाडपाक जाय म्हणून आता तुम्ही जर नोट करत जाल्यार कोंकणीची खुबशे ज्यो प्राथमीक शाळा बीन आसा ते बंद पडल्या सो कोंकणी भाशा मंडळाक तुम्ही अशें म्हणजे कितें सुचोवणी दितली की ते स्कूल्स आसा ज्या शक्य आसा त्या घाला सगळ्याच घालून काय आमी हें केला ताची कमिटी मेळटली तांच्या हाजे प्रमाणे करतली कळ्ळें कोंकणी वाडपाक जाय रोमी लिपीक ह्या दिवशी समान दर्जो एक मागणी मुखार त्याबद्दल ते हांव ना बरें पर्सनली आय हॅव द ओपिनियन that Romy should be recognized. ते तू हातून घालना खरे पण हरशी सांग तुका घाले म्हाका येना Romy should be recognized. Even Marathi should be given. This is very personal. Many people don't like my views. I have many friends, but I have many enemies. They don't like my stand on Romy or Marathi. They don't like that I am atheist, secular. I am staunch anti-BJP, anti-RSS. I express my views. I have bounced on Saraswat community, superstition. It's a part of life, guys. I don't take it to heart. But there are many. Today itself, you were here. There were 2 phone calls. One from Belgaum, one from Kolhapur. The lady said she liked my travelogue in Sadhana. Other person said he liked my article on Muslim. There was in Gomantak. He's from Gomantak. I read profusely for Gomantak. It's a part of my so whatever life I have, I don't know, I utilize it also for, I won't retire from business, also for my business. We have to consolidate our businesses. We are in various verticals. We are in agriculture, horticulture, food processing, housing, retail and logistics. All these businesses will strengthen. Chirag is the managing director and chairman, operational. And whatever we invest in shares, mutual fund, whatever we earn, part of it, gladly, voluntarily, we give to the society.
Do it for आता 1 कोटी will go directly to कोकणी भाषा मंडळ. हे 5 कोटी वेगळे. हे 5 कोटी वेगळे but over a Build period over the next over the next 5 years. Five. म्हणजे Five. टेन्से अरविंद एकदम 5 कोटी काढप शक्य ना. आम्ही किती करतले? आम्ही महिन्याक एक 5-5 लाख किंवा असे काय पैसे म्युच्युअल फंडात इन्व्हेस्ट करतात. 5 into 12 60 लाख जर झाले रे वर्साक ते एप्रिशिएट जाऊन एक 5 कोटी आणि 5 कोटीचेर आम्ही रावचे ना. इट मे गो अप 10 कोटी कितें करत कळ्ळें न्ही. सो इट इज 5 crore इज मिनिमम कळ्ळें न्ही. 5 कोटींतल्यान आमकां एक 40 लाख ताका हे इंटरेस्ट तातूंत ते कमिटी मेळटली. मेरिट पळयतले आनी ऑल्सो बॅकग्रावंड पळयतले. लेडी स्टुडंट, मायनॉरिटीज, दलित्स, हे सगळे बॅकग्रावंड. भास्कर आसा, सुशीला आसा. From the trust, 1 crore will directly go to कोकणी भाषा मंडळ. हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे 5 कोटी we will build over a period of 5 years. पूण हे 5 कोटी will not go. It is ताजो जो पळय इंटरेस्ट आसा 40 लाख is only allotted to education or whatever. आणि फुडल्या वर्साच्यान थोडी स्कॉलरशीप दितले आमी. ते इंटरेस्ट जावपा रावचे ना आमी. भास्कर नायक बी ते मेळटले. फुडल्या वर्सा समज 40 लाख न्ही, 10 लाख इट विल कंटिन्यू. सो ट्रस्ट विल स्टार्ट वर्किंग. इट्स कॉल्ड फाउंटनहेड चॅरिटेबल ट्रस्ट. ही न्यूज तुमी फ्लॅश कित्याक केला जाणा? एक सिग्नल वचपा जाय अरविंदान, कळ्ळें न्ही अरविंद, की एक एंटरप्रिनर, एक आमी अशे व्हडले मायन ओनर आनी हें, पूण तरी आमी 6 कोटी वेगळे काडल्या. इट्स अ बीग अमाउंट आमकां. 1 कोटी आनी 5 कोटी. एंटरप्रिनरांनी हें करचें, फॉलो करचें. सो सिग्नल वचपा जाय. आनी एक इमेज पळय आसा सोसायटीन, गिरेस्त मनीस कांय करना ना, तितलें खरें आसा थोडी करतात. म्हणजे अश्यो पॉझिटिव्ह गोश्टी गोंया खातीर हातूंत करपा जाय. त्या भायर हांव लेखन करतां. कितलींशीं पुस्तकां म्हजी प्रकाशीत जातात. चल सर, जशें तुमी आतां एक फिलांथ्रोपिस्ट काम करता न्ही, लोकोपयोगी काम करता, हे करता, फुडें सरता, तुमकां दिसता की बाकीचे जे कोण अशे आसा तेंचे हात बळकट आसा, लोक समाजाक लागून जे काम करूं शकता तेंचे फुडें सरचे दिसता. असो एक मॅसेज वचचो अशें कळ्ळें न्ही. So is there any reason you've chosen Konkani as? Yeah, because we come from the movement. It is our mother tongue. I belong to that movement. I would struggle. I would have gone in jail for Konkani. I'm a writer. Because of Konkani, my whole this has changed. And I had been also doing progressive movements like Ranta Sevada, Andhashraddha, and anti-superstition. This I have personally donated my eyes, organs and body after death. Eyes, there is no issue. Body, no issue. Organs, I can donate only if I am brain dead. That I have done.